Adlaw gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yung amin nga awan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Aida sa napudnoanagan, ti may drama dito manang biyanang, ngam sakbay na, nabara pa ya kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie ni Honey Babes Domingo di Tavigan, kani Henry Gelasio. Kasi man ti kunani Kabsat Aida. Dir man ang biyanang, dahito yung kapadasa kat Jactopulos malipatan iti tungpal biag ko. Tari gagayak launay ti madaan iti anak, tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang kan lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, Aida? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas. Ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dilaylaang ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumatlaang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na amang mangig mo bakit? Aida, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, nukasta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak Iag agawa mi mo't ang
Talaga nga awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa eh? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensiyana. Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo lanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat mo sa wine. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit? Nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asyak ti adda deprensiyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak. Bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambannog laeng dayta. Kun jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngarod maipaayan iti anak. Bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili iti natnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata na lawlawang di pwesto. Alaman, kitaag to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Abangan no mabannog ka nga aglako. Bakit? Diyak kaya ta mabannog ka. No, jak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa. Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak ko matimang tulong kan ka nga aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kuma, No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa.
Kabailak siguro nga uray awan kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, aling Aida. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sakilo man dito eh. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandan. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amang ano, da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan ko ta nalemeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na ijayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya kon dala adin. Aida, agsarata yung diti pwesto tani malamanon. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi ak. Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi. Di mo parigatan ti bagim nga agtrabaho, ta dudwata mo, awan anak ta. Sana bale, tadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay, kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta, hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho, tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, tadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa, tapno saan ka unay amabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, tadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay Jeff Pwesto, selmo. Ola, mangan ka. Ta sak pala taglako, ay da. Katsika nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta sak ti makaamon nito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon nito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay kakadimot mangan dito Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabiin. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi Jeff Pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin tayo, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito Sa baling amin ng timadmadlaw ko. Apay, anya day talisa.
Masansan nga may na makitak ti panagkuyog yu kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Akat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem nak. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abi mangon. Jay boy ko pa ilati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madiya talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay hapo, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rod, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalan ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga nga rod, awagan naklaan no di mo kabalan ti bagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog. Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamutin kas boy ko. Lay, apay nga yakal latlat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka timang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Ay, apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Namin ado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pagaangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yo. Linuko? Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala intun malam nanang takasari tayo. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pakawanan na kumasil mo. Wan, aklonag, nagbasula. Nailawanak,
Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. O sino da dyan lalaki? Kwa, Jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Oh, nayan, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasel mo, asawag. Anak lang ti kasapulak iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka di Selmo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak. Panawanak. Kaya't ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Ayda. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Ayda, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsen mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mo't siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amom. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Ayda, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan naktumot lang ang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnama ka mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak.
Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala gagayam, di tan tinagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sa kabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script ko ti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.